कोशेचो बातिजाद बाबाचो तोराब्याचेर तुमच्या उजवाड फांकलो वारसाची ती सोडा तुमी मामा डाडा दोगांयचो तो आवडो पुरो जालो आज बोडवो येवन गारान पेटयले 3 मारान कुशालकाय वसली तुमच्या गारान मोई पास घेवन काळजान वाटो घेवंक दोबाज्यान हाजीर जाल्या मूड उपकार आठवयता फामील सोगली कुशाल काळजां करून मोवाळ सोयरी मित्रां आंगा एकठांय जाल्या सांगातान सोबोवया बाप जायोनाक मोग दिवया आयचो वेळ उमेदीन सारुया सतातून लागरीची जावन आसा तुजो वावरतलो काळजांतलो शेपराक काळजांत तुलो जिवीत वो संसाराक तूं कुंवर मागण्याक तुज्या आसा व्हड पावोर तुज्या लिबरार बाडूक केळटा जायोन बाबा आमच्या सांगाता हांगासर ग्रेणमा तुज्यो उजवाडाच्यो दिवल्यो दुनियात जावन आसा तुज्या जिवितान ग्रेणपा तुज्या डाडाचो उपकार पळयता तुजो खोशी भोगली ताका आयज काळजांतान आवडो वडिलांचो चेलो तुज्या जिणेचो देव बी रातीन चलो कसो माझान मोग दिवन ताका वाडोवया हात दिवन चलोवया सावडी तुमची सोदास्ताचेर आसूं जायोन क्रिस्तांव जालो पयलो साक्रामेंत जोडलो साबार देणी जिवितान फावो जावं देवाक कारगां दिवया ताच्या देण्याक वाखाणया मागोया ताच्या आसऱ्या कालासूं भिव बापतो वचनार आमचो जायोन बाबाक बोरें जिवीत दिलां सोरवंडार जेजू आमचो मागणें तांचें तुवें मांडून घेतलां सायबीण माय आमची माय कुसव्यांतल्यान आमकां फळ भेटयलां जायोन बाबा बरोस तुमची जिवितांत ताच्या बोरें जावूंक मागलां
दवरला काळजांचा गोदीला जिवितान पादरीन मादरीन महत्वाची जबाबदारी घेतल्या मोगान वात पेटयल्या उतरां पाडून रोसतेल्या देवाची पादरीन भितर घेतलो कपलार कुरू काडलो पवित्र स्नान घेऊन सुरुवात केली धर्माची आवाज त्या गाठाचो कानार या सादवलो स्वर्गार मोजुरी वाजयली आजानी मुळगो सुपुल्लो क्रिस्ती धर्म ताणें आपणायलो परबी दिली ताका आमी सोगल्यांनी मॉम डॅड तुमकां परबी कुशाल फामील सोयरी शारदी पावली तुमची चितना चितलेली कांदिया सायबीड माय जायो नाग सोदाच उजवाडान तूं दोर मामिताची तुज्याच गांवची कुटुंब तांचो तूं फुलांनी बोर वायट विघ्नां निवारतांची तूं जावन आसा काकलुतीची जोर बरें जिवीत बाबाक मागता आमची मागणी मोगान स्वीकार तूं कोर आमची मागणी मोगान स्वीकार तूं कोर आमची मागणी मोगान स्वीकार तूं कोर